Hi everyone. La hayata illa bil Islam, wala Islam illa bil jihad, wala jihad illa bil da'wah, wala da'wah illa bil muqaddimah. Wa ghairul muqaddimah yakni bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhara bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Ramadan. Orang yang seperti apa yang beruntung, yang sangat beruntung dalam bulan Ramadan ini ada dua. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan dan melaksanakan puasa pada siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan suci Ramadan. Siapakah manusia yang paling beruntung pada bulan suci Ramadan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma, barang siapa